I've met a lot of people with Asperger during the last years. All of them has very professional skills, and I have to say that everyone is different. A la Diputació entenem la discapacitat no com una possible mancança, perquè entenem que totes les persones, siguin com siguin i tinguin les capacitats o actituds que tinguin, són importants pel bon funcionament. Allò de treball del Joan anava bé perquè ens ha servit per tenir un lloc de treball que la veritat és que ens feia molta falta. La feina que realitza el Joan la realitza amb la mateixa qualitat, amb la mateixa intensitat i amb la mateixa perfecció que la podem fer els altres. Vull dir, en aquest sentit no hi ha cap mena de diferència. I feel very comfortable because I'm working in a small team. We have a lot of challenges every day. Sometimes you find things that you cannot solve by yourself, and they are very helpful. They help me in every situation. It's a very interesting surrounding. Everything's going very well, with quality, with productivity, with Joan's integration, and I am intermediating with the client and also with him, ensuring that everything is fine. Hem tractat com un mes, no hem hagut de fer res i ell ha respost sense haver de fer cap esforç especial per la nostra part. L'Asperger en aquest sentit, sense voler-ho banalitzar, ens és bastant transparent. My relationship with Joan is close and very good. In fact, I usually speak with him in the same way as I speak with other colleagues. We think he's doing a good job in our office, and our assessment about his job is positive. El futur del projecte Capacitats Diverses, en el fons, és que deixi de ser un projecte per integrar la discapacitat a la nostra organització amb la finalitat d'aconseguir tenir persones amb talents, habilitats i qualitats enriquidores pel bon funcionament. Al final del que es tracta és de veure el Joan com una persona amb unes característiques i qualitats com podem tenir qualsevol de nosaltres. I'm feeling part of the work. That is very important for me.